دەنگی شێنگالی. دەنگی شێنگالی. بلین گوهدارین دنگی رادیو گل هم بخیر هاتنه برنامه دنگی شنگالی. ام هفته کی پر گرینگ دا در باستن. تایبت هفدیتنا کو عبدالله جناحات کرن یکو بیدیمن به پیوه 15 شباتی دا ابن و ملت یزیدی دا بیا جوش یک مورال کی پرمزن. تایبت تاجی کناق دویمین آپینگا و آزادی راگهاند. و امشینا و ملت یزیدی دا بیا حتی نی آستی کی تکوشینه کی پرمزن. و هری داوی روش سوریه و شنگالی کیجان آستی ده امین ریبری شاردریه یا خانه سوری ماریا متوه هم بخیر هاتنه برنامه. صاحب بیا هونج بخیر هاتن. بله هبل ماریا وکی وشی تسانی هدیتنه که عبدالله جانا هاته کرنی هدیتنه هری داوی ده عبدالله جانا کو از 15 شباتی ده بدیمه ملت را گل را بپیویم جبونا بیشی وکی نوا شنگالی ده چه دعوا کرنی بو مورال جوشی کی چاوا امنی بینی بکر. بله بایی هم که اونجا بخیر هاتن یعنی افتش دیگه چه بوی بری هم که اب هفدیتنیت سروکاتی را هاتینا چه کرن ج مثلا آوا بیتر یا 15 شباتی هفدیتنیت که پیر هاتینا چه کرن هزا که مزن مدد آوا کرن الخلکشن گالی دا يعني ام همو وكا جن وكا كجو خورتيت استخاني ام همو البندا بيبكا سروكاتينا ام گوه خودنه دي كاكنگي بيبكي اشمارت شينه هكا ام سوي اساسي كار بكن هكا ام يعني هر بيبكا وي كدركت هيزكو قواتكا مزنش مرد شكرن ام وكا خلقي شنگالي خلقي استخاني ام الهيبياوي روجينا كا وكا هيجانش مرد شبه وكا كيف خوشيه كا مازن نبلد شبه همو الهيبيا 15 شبادينا كا وی روزه دیمانی سرکاتی هم ببینن یعنی ام پیواوی ببینن ام گلکی هیویاوی روزینه ام گلکی کیف خوشن که اف تشت هاتیه چیکرین کم کاربن مثلا وقت کچه که ازدی من گلکی ذی از دیمانی سرکاتی ببینم یعنی حتی روزه ایرو ام سر فکریوی راست ام فکریوی ناسکریا ام سر بفكري تينا مشاندن ام خبري بدن بله با يعني ديماني ما ندي تمادين ام ديماني بين كا نفسا كا سر مثلا ديمان بپيبه كا وكل با ما يرونشتي به وسا شمارب كا غالغال ام هيفيا و روجينو اشتلاو روشو چيبه و روجا آزاديا ويجيو چيبه پکی نوا ملتا بو جوشه کو هیجانه کی چاوا بله ملاجي براستي يعني چند کس چاخه که مصادر باست بن يعني وساش ما برست كن بيجن راستا مثلا هفديدن بسروكاتي راحات تشكرن راستا مثلا سروكاتي ويب ديمن بيبل 15 شباتي ده افتش همو مثلا عالم جي برسيش متك يعني چاخه که برسيش متكن كيف خوشي که گلك يمازن يعني بيجن او انسان ايكا ما وهاتيم خلاص كرينش اش فرمانه اش تعداك المهات يكرن كامي كان جوي روجي امي وي انساني بين كات بيوه كاتش سرمارات بيجي يعني خلقي ايفي درب گشتي گلكي كيف خوشكا هفديتن بسروكاتي رأيا چه کرن بديمن بله مالاريا وكي هوش دسان تاجي تاخويانيا كو اساتيا سروكاتي كوناخ ديام دس بكر تايبت في مليدا چاوا دیمشاندن مثلا کناخ کو دیم بشتی کو راگهاندن بله براستی گله که باش دیمشاندن تشتی کن حال ورده دیمشاندن به مثلا بهزا جنیه بیتر مثلا جن کارت که اجبر آزادی سروکاتی شغلی که مثلا جن دیمشاندن همو بخیرا ریبرتیه هزا كان ها خلقشن قالت جنشن قالت هاتي آوا كرن أو جي بخيرا آسروكاتية بيجا أو هزا كداي السلوي هزي أو جي أم وكجن أم السروكاتي ركارت كن أم السروكاتي را أم خد تعبين كاروجا كم كاربن بروبر سروكاتي ببينن وكا أجنة كم ويهيزت كن يعني كا أفتشان سالا 26 سالا نيفاتشار ديوارا دايا
براستی جن خودکە ئەدەوسا هەر ئینسانێکی دا يعني سەرۆکاتی جی مەسەلە بژنێ هیچ کرد کە تعدە ژنێتەیە کرن ji ber wê wî jî hemû însanê herî berî heke azadiya jinê viyayî serokatî bû û heta niha jî ser wî fikrî kar dike ser wê ew ê kar dike heke karibê jinê cîhanê hemûyê azad bike em jî weke jinê diçin garê em îro xwe azad dibînin xêra serokatî fikrê serokatî xwe azad dibînin em jî em ê kar bikin em ê xwe biteebînin kam karibin çi tiştî keme çendî xwe teeban xwe ew kir em deqîqeke serokatî xwe mere teebandî em nawefînin û îşellah weke jinê şingalê em ê kar kin em ê yani her tiştî bikin kam karibin serokatî azad bikin. بله هبل ماریا وکی هونچه ریوبریه خانه سوری دا یا بریدی دا هونچی دکرین یعنی کار خباتی که وکی جن هون دمشینن کی جن آستی ده؟ راستی جی وکا از بیشم وکا حواله کشن اصل برده کارد کم یعنی گلک حواله جن بیشن شارداری ده هاینه اید گنده ده yani eftişt berin ha çene buya haserokati çene buya mesela bizim çi devleta çi ciha haserokatiya ajnu mer çene buya serokati da abakirin eftişt yani em jî bînin ka em gelekê vî tiştî kêf xweşin millet jî çaxeka mesela hinek tên tiştek jî re bê mesela bijin karê biberiya vê derê çaxeka min goya ez ê hevalekî got kerem ka ew rê biberiya bire yani ew jî wisa mendehoş dibin ka çawa jinek hatiye mesela bûye rêvebera a gundekî rêvebera a belediya a gundekî yani ev tiştekî nû ya nême de çêbûye ev rastî em jî yani karû xebatekî pîroz dibînin yani ez û xort karibin vêgre bişoxilin hevaleke jin û hevalekî xort karibin vêgre bişoxilin û vêgre kar bikin vêgre rabin vêgre rûnîn ew jî em bîjin rêyekî êd serkeftinê êd azadî ye yani yekem dema hûn bira hûn dibêjin ya yekem bir taybet jin wê vî astî de kar xebatekî demeşandin hûn bi zordargê hiç rûpruv man بله yani cihakî ke sala tiştê wisa tî çêne bûyî yani jin derneketî bijin şoxlekî ji derve nekirî me zehmetî kêşan yani ez bêjim teqrîba 3 salaya ez ketîme belediyede yani teqrîba salekê min dîn zehmetî kêşan heta mesela ez fêrî vî karî bîm û heta hevalê me jî min re fêr bû ما هر دو کاش زحمتی کشان تجی زانی یعنی میر زوب جنی قبول نکا یعنی ادوان علیه ده جن زحمتی کشی حتی مثلا خواب میر ده قبول کرن و خواب جواکی ده قبول کرن زحمتی تی ده هینه yani pişra pir bûnek nevan civaka daha da vakın bir zahmeti pişti kutedî de amnaş fêr bû بله yani ew jî fêr bûn ez jî fêr bûm civak jî fêr bû yani gelek niha mesela bijin ne birexistinê re insanî ji dervê rêxistinê yani ew jî cabil metkin yani weke metkin ka mesela şoxlekî bikin wê jinekê ew kin û mêrekî jî ew kin yani hikine hev serok vêgire yani heta wan ev şoxil nacih dît ev kar nacih dît ji wêkê ew jî niha ser vê ew ê dimeşînin ser vê rêkê Peki piştik û hûn hatin belediye bandorbûnek nava civakê de da vakin taybet navê jinên êzîdxanê de êdî malê derkevin werin êdî kar xebatekî ku bikin بله ما gelek cara dî yani ez hatim teqrîba sibehê hatim heta saet 4 ez li bê dirê dimam mesela serkar derêtketim hatim yani geleka wisa min yerî ka çilo çî heta vê wextî tu ji derve dimînî çilo tu çî heta vê wextî tu mesela تچی شغلی یعنی برین هاتش تو سال نمیده چه نبوده گلگا و سپرسش متکرن کاش رو حتی وقتی تنمین یعنی گلگا تحاولن کردن میشه خراب کن کبر خراب کن اصلا کارم بیم کار بکم یعنی ام کدن گلگ آستانگیاد حتی مکشنا اوی آستی یعنی نها انشالله امه هی خورد بن ويعني حتى بقاستكي مثلا عالم يجي خلق يجي ام ناس كرينا جن هزا جن ناس كريا
وماجي وكاش نمزاني چند هزا ما هيا يعني باري چاغي ام المال دم در نكتن مثلا بيش مدنيانا ديد مدنيانا ديد ماجي نزاني چه هزا ما هيا مثلا كاي كو طامي تنكاري چي في شغلي بكي تنكاري چي شغلي در بكي يعني مشي وكا جنا كي با يكي قديم بيجي تنكاري بيتشتي بكي مشي تقو باقودي اصلا كاري در كهم يعني افهز وقواتام نينس في شغلي بكم بس بشتي كأز در كتيم بري هموي مهزا خو ناس كر و ما بعالم يجي داناس كرن ابخلكي هزا خو مداناس كرن بله هول ماریا و که میشه دزانن برخودانی کی پردشور برخودانا کو ایرو تیشرینی تی مشاندنی جبونا بیشی رخمی کو اقصا ایریش چیدبن ملت هم بری بیشی برخودانا کی کو پرمزند دنا بکرن جبونا ایش هم نیرینی بکن براستی جی ام بیشن بنداوا تشرینی بیشن خلقی ویدری ایرو زحمتیه که را در باس به ایرو برخودانی که ویدری دنا مشاندن براستی اموی برخودانی پیروز کن که خلقك حتی مثلا بیشن حتی وی درجه حتی وی آسته کاری برخودانی خواب بکا ام بیشن طیاره ترک ایریشی واندد کن سر ام بیشن اسمان و سر اردیشی چتاین وان هینا يعني بهر دو جهاجي سر أرضي وأسمان جي إريشي وان كن بلي أم بيجن شحق وان نايد يعني نكارن كاهزان بقنتنا الفيدري تيار الوان ده الدرادي أم بيجن شانو تجرب الدرادي مثلا بتيرا ليلا بيروزكن خلقكي وسا ام جي وكا خلقشن قالي ام بيروز بين ابراستي جي كا برخدانك ديروكيا برخدانك ايرو الودرته مشاندن كا حتى روجا ايرو چي جهان هاتي مشاندن ام بيجن بيرو كالاميرا و كچو جناوا بزاروا و همول ورده برخداني ايرو دنا مشاندن خوشبر نداين عالي كان بيجن وي ايريشي ماتكن ايريشي واندكن بيجن روحي مايا امرنا بيجنا مش مرني ناطرسن بلا مصر اخا خو بينا كشتن ام تركا اخا خو نادن يعني في علي ده برخداني كجلك مازني رو ودرتي مشاندن اب خلقي ودريبا يعني هاريكاريا هيزا خدكن هاريكاريا هيزا كايرو الورده هي ام بيجن قصد إيرو قصد الوردة هيا أو خمو بشتريا قصدتكن يعني تشاوا بيجن عسكرك هبه يعني ملت خلقي ودرجة بشتريا يبكا هزاوي جي بيتر يعني قواترد بي كاري بيتر مثلا أو جي بشتريا وان بكا بشتريا وي آخي بكن از دي سال بيجن يعني برخوادانية كبيرو سيرو الودرة تيا مشاندن ام بیشن بابی تیار کتی ناس کرن او هیروی جهی هاتا شهید کرن ابراستی جی یعنی بری جی مگو چاهم زاروک امت کناندن ایروب چونا خورم همو گریاندن يعني اب حقيقتك ويجي بيبك ويجي هبو جو اردوغان جو تتيما بوجي جو مرينا جو مش مرني ناطرسن روحي ما يا روحي خوشي براخا خوددن يعني من روحي خودنا ما خبر نادن يعني تشتي وصا از بيجم وكا كاتشكي يعني اجيش برفان بيبلوان اجي ايرو خب هيزت بينا يعني ايرو ام بيجن خودنا كري سبات تشتكي وصال بدري تشيبو يعني خلق شنغاليجي وكا خلق روش آوا و برخداني كي ورده بدن مشاندن اجبر هر دو روش آواجي و شنغالجي افچنده ام بيجن بيترش آلية اردوغان وش آلية حكومتا ترك و ايريش لوان تينا كرن اف چتين هاتين يعني نو ساش نيشكا كيفا هاتن همو هادونا پرورده کرن يعني بشتاوان ايرو هيا بشتاوان هيا يعني كارين وسا شركي الورده بدنا مشاندن بلي با بتشكلي نكارن وي اخي ببن
خلق ويجهيجي خلق روش آبا برنادا بدستي وان بناهيلي يعني إيرو أبريا أم بيجن في كنالي أمشي دنجي خد جهينن بلا هركس حسامة بكا دنجي ما بكا نخلق شنقالي باردة ونخلق روشابا باردة إيرو أم بيجن فكرك هاتي آبا كرن نروش آبا وكبري معي ونشنقال وكبري معي أم بيجن قالا شنقال جيبكن بريد 2014 يعني فكرك أنه هاي بريد 2014 نبو هكا هبا أفكر بريد 2014 اللي ما هبا أفتشتب سري مجينات هات خيانات المجي هاتا كرن وكا خلقي شنقالين بيجن يعني نا يكودو هزل الشنقالي دهابون بل با خاينتيل ما كرن خاينتيل ما هاتا كرن كاچاوا فرمان بسري مدهات اشالي وان بسري مدهات بل هكا مثلا كاربن ونكاربن جي ادي مثلا فايدة لوان ناكا يرو فكركي ما تشيبويا هكا بيجن هكا زلاما اخبار داجي جن اخي برنادا جن اخا خبرنادا چند مثلا كچو جنين ما وقت فرماني هات نگرتن هاتن ام بيجن اختصاب كرن بله با يعني وانجي تركا مثلا اولا خوانه دا روحي خودان اولا خوانه دا يعني ام بيجن السرفي تشتي خلقي روش آواش نقالي بيك ود گريد هاينا او جي مثلا چاوا ام بيجن ازدير ورجي هاينا ازدير روش آواجي هاينا كا چاوا خلقي كيم بيجن ديروكيا ادبين مثلا في ديروكيا وفي بيجن في ديني في أولي بقناتنا عجوه مثلا فرماناجي بيتر بسر خلقي روشاوا وشنقالي دينن نجارك ودوسي از بيجم 2018 بو ديسا ايري شك بسر خلقي روشاوا ده چه بو بله با روشاوا بيجن خلقي روشاوا دست داناني يعني روشاوا وغيران نفسا بري 2018 إيشالا دي ساوي بقري وكبري وويش بري چه ترجيبه بله هول ماریا وکی میشه تسنه روزه بعد تایبت چیشرین ده برخودانی یک پردش وارد مشاندنی ملتی زیدی داشی دخویانه یک دابون کتبون امیشی نوابی برخودانی تیشرینی ده وکی سفر برتی امی جی بگیرن اف سفر برتی که جان آسی ده دی مشاندنی يعني ام بيجن وكا خلكيشن قالي يعني ام ديم يعني بدلو جان بهستي خوا ام ديم بخلكي روش افارينا بلد اخو يعني هادو داين يعني ايرو الفيدري چند گچو خورتت ازدي مثلا خو بيشنيار كريا كاچن اوجي ام بيجن بنداوا تشرينه اوجي برخوداني كر ودري بدنا مشاندن يعني فتشت مثلا بامجي هيا يعني قالكش ما يعني خو بيشنيار كنا كاچن اوجي ام بيجن برخداني كل ودري بدنا مشاندن يعني ام ديم بدلو جاني خو ام خلقي روش افارينا يعني دمي مثلا ايريشي وان كرينجي وكا خلقي شنقالي ماجي بهيز وقوطا خو هموي ام رابونا سرخوا بيجن وكا هاري كاري مكهم كر وماشي شوان رشان يعني بهر تشتكي هكا محتاجي مابون هكا بروحي ما بي امد بروان ناقرن وإيش هلا بيشن شر دشوارتر نابي وهكا دشوارتر بوجي خلق شنقالي هكا بيد فيكر خلق شنقالي وش شنقالي مثلا ام بيجن وش شنقالي الروش آوادا التشريني داوي برخداني كدنا ماشانده بله هول ماریا ام گیشتن دویه برنامه خوا جبوی تایبت دنگی گن اون تشتکی کو بانگوازی بکن جنی جهانی را گشتی جنی کردستانی را تشتکی هم بیجن گلو هیا بله از وکاجنکی از بانگوازی بیجم تایبتی جن يعني جن هكر بفيد الكيجي بيت الهمو جهاني از دبیجم جن آزاد نابه حتی کو فکر سروکاتی ناس نکه
هەچی ژنە فکرێ سەرۆکاتی ناس کرد یعنی وی وەختی ئەو ژن ئازاد بوو. ئەس ji hemû xelkê bîjim ê cîhanê hemûyê re ez dibêjim yanî rabne ser xwe û yanî bêxîretî qebûl nekin. Yani besa bila insan bes karibe yani tadayê bêjin taybetî xelkê Kurd bike. Yani her insanekî heke mesela xwe bihesiye bixwe zanibe îro vî tiştî kir qebûl ke. Em bêjin Kurdatî mesela dîrokiya yani her insanekî divê her bêjin cihekî ney xêrxwaz divê mesela Kurdatiyê ji binî rake, êziyatiyê ji binî rake. Yani zengê xwe digihînim bêjim cîhanê hemû kê ez bêjim rabne ser xwe bi taybetî vê tiştî ser serokatî qebûl nekin. Yani hemû rabin berxwedaniyekê bin nemeşandin ka îro serokatî rabû ser xwe yani nego evî êziye, evî Kurd e, evî Şiî ye, evî Xristyan e yani nego evî çi dînî ye rabû berxwedaniyek dameşandin ji her însanekî bin dest re rabû ser xwe ka însanî azad bike. Yani îro em jî weka yani xelkên bîjin berî niha xelkê bin dest em jî rabne ser xwe em jî serokatî azad bikin em jî kêfxweşiyekê cîhanê hemûyê de bidine avakirin û aştiyekê cîhanê hemûyê bidine avakirin. Wextê rojeke serokatî azad bû hingê em bîjin